Naša ekipa posetila je jedinstveni salon pravoslavnih haljina Zora, gde je u ponudi letnja kolekcija. Dobrodošli kod mene ovdje. Ovo je moj lepi kutak. Htjela sam da predstavim letnju kolekciju haljina koja se zove Ružica. Ona se sastoji iz dve kolekcije, haljine od srpskog platna koje su postavljene i od pamuka. Tako da to je nešto najnovije. Svaka haljina ima ili ešarpu ili maramu, tako da je to nešto novo. Trajalo je, boga mi, dugo. Sama ideja je trajala dok smo smislili kako ćemo, šta ćemo, kako će da izgleda, a posle je brzo, relativno za nekih 15 dana su odrađene haljine. Pa boje da budu pristojne za odlazak u crkvu, jer sama ideja je takva da budu haljine koje su pristojne za odlazak, za liturgije, za manastire, da ne bude nešto neprikladno. Veliko interesovanje, pogotovo za ove haljine od srpskog platna koje su postavljene. Čak mogu vam reći da sam dve haljine prodala kao venčanice, koje su bukvalno ovako bele kao ova moja, koje su žene koristile koristit će, poručile su ih i dobile za venčanje. Odnosno, uzimale su također i za krštenje, kao što je ova iza, koju ćete posle vidjeti, koja je predviđena, odnosno ideja je, to su nam tražile žene, za odlazak u Jerusalim. Da, haljina šivena specijalno za te prilike, odnosno koristile su majke i za krštenje svoje dece, da u tim haljinama krštavaju svoju decu. Ovo su košuljice za krštenje, ovo su za devojčice i košuljica za krštenje za devojčice. Sad mogu isto da kažem da smo u julu dobili rešenje o zaštiti našeg žiga Zora i celog brenda Zora, kao i rešenje o autorskim pravima na sva ove proizvode koje smo mi osmislili. To su kesice, maramice za naforu, tako da je to nešto isto novo što je prethodnog meseca što smo dobili. I to su naše ideje, tako da smo i na taj način prosto želeli da pokažemo ozbiljnost svega toga što radimo. Pa najveća podrška, zna se, najveća podrška je moja Ivana i moja porodica, moj brat, prijatelji također, tako da imam, hvala Bogu, dosta njih, ali Ivana mi je najveća podrška. Radim dva posla, znači moj osnovni posao kozmetičar i imam kozmetički salon, ali ovo mi je bukvalno odmaranje, ovo mi krepi dušu, daje mi snagu, daje mi energiju da sve ovo u toku dana što se umorim i što previše radim, da se uz ovo odmorim i tako da mi baš prija, baš mi daje snagu izrada ovoga. I stalno neke nove ideje i stalno već imam u planu šta ću i dalje, tako da mi je ovo inspiracija i ovo mi je odmor od mog osnovnog i glavnog posla. Moramo da radimo dva posla jer prosto takvo je vrijeme da jedan posao je po meni nije dovoljan, da je potrebno još nešto, mada ovo sad, kako da kažem, i nije mi posao u smislu da sad donosi neke prihode i to, ali je nešto što mi daje snagu. Pa slava Gospodu, ima u prodavnicama, u hramu Svetog Save i ostalim prodavnicama. Svi su lepo prihvatili, s obzirom da imam i blagoslov našeg patrijarha za rad, i tako da smo i u ovom crkvena komisija je isto prihvatila svaki moj proizvod i oduševljeni su svim ovim što ja radim. Tako da su mi i oni jako velika podrška u svemu tome i oni su mi isto davali i usmeravali me. Recimo kad sam u nekim momentima bila zbunjena pa nisam znala kako da izgleda. Imam neku viziju, imam neku ideju, ali to baš
moraju oni ipak da mi daju neke sugestije kako će taj krajnji proizvod da izgleda. Pogotovo kada se radi recimo o kesicama i o maramicama. Tako da, recimo kesicu smo, sam izgled kesice smo jako dugo pravili i svako je dao svoj doprinos. Tako recimo ja sam dobila ideju. Ivana je dala isto jedan kako će da izgleda cijela recimo šav, ali recimo njena ideja za vezicu, ali ideja mog brata je za ove perlice. Tako da smo nas troje u stvari učestvovali u cijelom ovom izgledu maramice. Evo, tako da je, da. I mogu vam reći, recimo, skoro sam bila u manastiru Kuveždin, gdje sam vidjela, kada smo uzimali naforu, gdje sam vidjela devojku koja je imala ovu maramicu. Tako da mi je baš bilo tako drago kad sam vidjela taj svoj proizvod negdje van Beograda. Najbliže mi je i najčešće idem u manastir Svetih Stefan u Slancima. To mi je nekako kod oca Stefana, tamo se najlepše osjećam, mada i ovdje kod nas na Karaburmi, crkva srpskih svetitelja, sabora srpskog svetitelja, također i u Borču. Idemo u hram, ali recimo posebnim prilikom volim Vaznesensku crkvu. Tamo mi je isto nekako poseban osjećaj, ali idem gdje god sam u prilici i kad sam u selo i kada sam gdje sam trenutno, gledam gdje je neki manastir ili crkva tamo da odem. Jeste da je naporno, recimo, i mi koji radimo subotom i jako je teško nedeljom ujutru posle naporne sedmice, jako puno rada, ustati ujutru i ići, ali posle toga se čovjek osjeća mnogo lepše, mnogo ispunjenije. Tako da uopšte sav taj umor od prethodne nedelje prođe. Pa imamo sve društvene mreže, i Instagram, i Facebook stranica, TikTok, koji je sad najgledaniji, kao i sajt www.pravoslavnazora.rs i naravno imamo naš YouTube kanal koji isto ja uređujem, pravim te videe koji imaju jako lepe pesme, tako da mogu da uživaju u lepim haljinama gledajući i u lepim pesmama. Tako da sve društvene mreže su pokrivene.